Pulit ke Meghalaya, Hari Buha District, man kamu on branch sub inspector ke district executive force, tip kamu Amit Sinha, na Khlaad nei step hayatra ke riha Gurgaon. Ini de jai nei step hay kamu Leicester, Amit de lau to Delhi de bentagi kam pulit, hapok keri de lang wa ulok tip kamu Dik Vijay Singh, ya ke keri. Kini de mi lai sector 58 Gurgaon lai thobam, wad ke keri wan terak kini din, depan mani ke keri ki lai terak how divider surok de kala le. Amit de kidi o Sanar International Hospital ha Gurgaon hi, tang wada Khlaad no karo Dik Vijay wan men sojuru tang wadang MU. Kini keri open kam ki tok ke Mercedes E2002 model ke M number HR26 DG 3865. सेफ्टी Mercedes एयरबैग तो खुले हुए हैं सारे ओपन।